borbenim operacijama protiv albanskih terorista i ekstremista na severu Makedonije, makedonska armija, odnosno njeno ratno vazduhoplovstvo, koristi helikoptere tipa Mi-24 Hind. Ovo je helikopter koji prenosi 6 do 7 vojnika, dakle naoružan četvorocevnim automatskim topom i nosi veću količinu ubojnih sredstava, bombi i raketa. Ovaj helikopter se pokazao u akcijama protiv terorista kao vrlo efikasno sredstvo za gađanje pojedinačnih vatrenih tačaka otpora, dakle za uništavanje pojedinih bunkera i skladišta oružja i municije koje su teroristi, albanski teroristi, locirali na području iznad Tetova i širem regionu Skopske, Crne Gore. Thank you.